Građani Srbije i stranci koji su ušli u Srbiju bez PCR testa i dobili meru obavezna kućna izolacija od 10 dana ostaju u karantinu i posle ukidanja obaveznog testa za ulazak iz 5 zemalja – Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Bugarske. PCR test od juče nije uslov za prelazak srpske granice. Negativan PCR test ili obavezna izolacija od 10 dana ostaju obavezna mera za sve koji su u zemlju ušli na dan važenja odredbe o posebnim epidemiološkim uslovima za ulazak u Srbiju, potvrdio je pomoćnik ministra zdravlja za sanitarni nadzor Goran Stamenković. U izolaciji po ulasku u Srbiju je više hiljada građana koji su do prekjuče prešli našu granicu, a policija proverava da li su zaista na adresama koje su prijavili i poštuju li meru. Policajci u timovima za kontrolu mere izolacije po spisku onih kojima je ova mera izrečena, a nalaze se na bazi e-inspektor koja se ažurira na svakih 4 sata, proveravaju poštovanje obaveznog kućnog karantina. Onima koje ne nađu na adresi stanovanja piše se prekršajna prijava i morat će da plate kaznu i do 150.000 dinara.